Invite chibai fukle simple English mizo YouTube channel tangle Facebook page rang nui search wing chibai ka book chu voina point ni kan man tangkai le nge the tur sap tong kan zir ho le don ani voina kan zir ho tur te hi itana tangkai nge tur ani le don wangin he video hi top lo en sok ro ti chuanin C1 atanga C14 thlengkha video ila entry lo ni chuanin he ka YouTube channel a hian en thayani ka soi to thin ang khanin sap tong thiam theilawa in ngayam ti chuanin sap tong hi ilo zir thin ta ma se izir chun po a ka thai ngil thin ti chun ka man tangkai tak lo emo ka chin chia theilo khatianga ma ni le ma ni thiam lo in chan na le ma ni in kil to ina rilu khai nei thinem tuna C1 atanga C somnga na thleng video ka siam tur te hi lo en chuak vekla I en pa khan ilo soi ni chun sap tong ama ain mai son nge don ti hi ka tiam ngam cheni ole tuna chun heng te hi lo zir tan thong o local hnai su khatianga mi ne na kan soya sap tonga kan soi du khan he tiang hian in kan soi theini local hnai su ni chuanin don't come ANYNECLOS ear closer local hnai to su ade point soi themo mi zo chuan don't come any closer ti mai tur ani ti chuanin kati lui lo ania emo kati lui lo che ania khatinga kan soina khanin heting hianin sap tongin kan soi theini I don't do it on purpose. I don't do it on purpose. I don't do it on purpose. Chia chu kati lui lo ania emo kati lui lo che ania ti kan soina khanin kan mang thai ani. Isun sopa soka or ole hai abik takin mai chia te an mang tangka in ka ringani sopa soka or engting e sap tungin kan soyang I crush on sopa so ani chuan that guy ti mai I crush on that guy ti mai tur ni fithiam I crush on that guy ti chuanin muthusu engting e sap tungin kan soyang muthusu in khom lai hianin sarman tu ten rai tak kan soi ni chuanin tlang pui thuin mi puilam an mu thu thin thro ma se kelal ngai oma sarman ang chi then nui zat tam ang chi chu kan mu thwak ngai lo thro ole eng po chu ni se muthusu ti hi sap tung ting an soyang muthusu ti hi DOND don DOZE dose ti mai tur ani ole local hnai su ani chung ting sap tung kan soyang don't come any closer kati lui lo ania ani chuan I don't do it on purpose so pa so ka or ani chuan I crush on that guy muthusu ani chuanin don't dose ai hi ifang tan kain ka ringani naktu katan ole ani chuanin mizo phat lo soinga sap phat hi nang lo sero local hnai su ni chung ting sap tung kan soyang van soi thave kati lui lo ania ani chung ting sap tung soyang okay very good so pa so ka or ani chung ting sap tung kan soyang ai hi nula ten mang tang kai via wang karing muthusu ani chung ting kan soyang okay very good ta hianin pronunciation closer ditermo closer ai hi purpose on purpose it's one in hai hi crush khatia ori kha manturani crush I crush on that guy dose wati tu ani theme ole pakhat na tanga pali na hi hemi pronunciation I hriat lo te homni chuanin he video hi lo en no la ti chuanin en pa khanin lo soi pa tur chen ka som tak se cheni ole zir sun somang bus chuan man engzat ngia ai zola te poning chu
hay ke ma ni rama po elo regular te khopui chunga kan kaldon te ni chuanin taxi hi kan mang thina emo bus te kan mang thin ani ma se bus kan chuang ton hianin hemi achukna lama chun mat dai kan ti ta bus stop ki hitiang ki kan bai hat lo ni chun bau all tu voi khat phogat kala kan bau shaba ka chuang to lo fang ani ma ni te chuanin chuang chi po ni phak to lo ni ole khatiang bus kan chuana bus chuan man exact nia tia kan soi natura khan hetiang hianin sap tongin kan soi thai ani how much is the bus fare how much is the bus fare how much is the bus fare omje chu bus chuan man exact nia ti na ani chuan khoi lampanin nge ikala emo khoi lampanin nge ikal don ikal me khatinga zona kan siamna khan hetiang hian kan soi thai ani where are you heading to where are you heading to where are you heading to omje chu khoi lampanin nge ikala tina ani mai ni tichuan pasari na chesu kan bula in khom na chetam leo angji ten om ni chuanin ai hi kan mang tangkai karing ani chesu ani chuanin engtinge sap tungil soyang don't move tina ani mai ni don't move i thian lem deu ni chuan soi vin deu mai la tro don't move ani chuanin naw pa hoin oi lo mai thenin la an hlau lo che ole thil kalau hon che ni o emo thil kalau hon che nia khwal ilo zinta inaw te kha kalau ho huna thil kalau honang che ti ta ti chun ilo hota hey mama emo mamte mami thil kalau hon che nia khatiang kan soina khan he tiang hian sap tum kan soi thei ni I got you something thil ani chun something mang mai tu ani I got you something it means nge nyang thil kalau hon che ania ti na ani mai ni ole bus chuan man engzat nge a ani chuan how much is the bus fare ti mai tur ani ti chuan khoilam panin nge ikala ani chuan where are you heading to omje chu khoilam panin nge ikala ti na ni mai ni chesu ani chuan ni don't move ani mai ni mo thil kalau hon che nia ni chuan I got you something I will say Mizo part and then please say English part, okay? Let's go. Bus chuan man engzat nge a. Okay, very good. Khoi lampani nge ikala. Okay, very good. Chesu. Okay, very good. Thil kala hon chenia. Excellent. Now you will say English part and then I will say Mizo part, okay? But let me share, okay? Only for a whole, okay? Okay. Bus chuan man engzat nge ani chuanin let me share it. Okay. How much is the bus fare? Khoi lampani nge kala ni chuanin and then let me share it. Okay. Where are you heading to? Just ni chuanin. Okay. Don't move. Thil kalau hon chenia ole mai. It is very easy. It is a piece of cake, right? I got you something ti mai tur ni. Ole voina kan zir te hi pakhat na tanga pariat na thleng hi ita na tangkai nge turte ania ti chuanin pakhat le pakhat kanin biak na po kan man tangkai turte anni chuanin pakhat na tanga pariat na thleng nga kan zir te hi idu ber pakhat kha comment na lama lo drop tur chen ka som tak se chen ti chuan he video po hi atok thleng nen chu sakwang kaloma ka YouTube channel po mi lo subscribe sala ti chuanin mi lo share sak nge tur chen ka som tak se chen ni ti chuanin kami Hman kan don thai na tur kami YouTube ads kha
fak na te kha do thai takin lo en tur ching ka som tak che cheni ole next video kan hule donia bye bye lo share sa vero kalome